Yo, fuck the kitty crap. I did that stupid shit already, Jack. Many rap and talk about how they come strapped with plenty gats and how they were selling many cracks. I take my belt off and give them 120 whacks. So many acts, so I treat them like my sons. And nowadays you got frail niggas frontin' trife with guns, but I'm the truth like Beanie. None of y'all can see me cause my family ties go as deep as Genovese. Ballhead to the SLICK. Wanna rhyme, take a ride down my freeway. Peace to all the PJs and all the DJs. My words enlighten multitudes, so keep... E hoje aqui tá rolando o Campeonato Essência de Skateboard de 2005 e além do campeonato tá rolando uma demo com os profissionais de skate e um rolezinho de bike. Depois de alguns anos, a gente tivemos alguns problemas, resolvemos dar um time aí e agora estamos voltando com força total. Esse evento aqui de Mogi Guaçu mostra como os campeonatos amadores estão evoluindo no Brasil. Yo, my killer spit the hotness. What y'all ain't know, we keep it moving, y'all can't stop this. We about to blow, check the flow, the shit's obnoxious. Y'all niggas reach and play the back, cause yo, we got this. The hotness, say yo, my killer spit the hotness. What y'all ain't know, we keep it moving, y'all can't stop this. We about to blow, check the flow, shit's obnoxious. Y'all niggas reach and play the back, cause yo, we got this. The hotness. I dush pussy niggas with Uzis. Susie bitch ass ain't waking up after how I smack the stupid floozy. Take more than groups of cat tractors, the movie. Palmas aí pro Thiaguinho, galera! Arrebentou tudo! Eu gosto dessas manobras que eu mando. Todos os campeonatos que eu vou, eu mando essas manobras. Thiago Lemos acabou de arrebentar. Moleque correndo no mirim, nível folgado pra correr de iniciante. Aprendizado conquistado através dos versos. Olhem esses moleques, mas de forma bem atenta. Mando a rima exclusiva em primeira audição. Eu mando a rima exclusiva como fosse reportagem. Edição informativa para o bem da humanidade. É de suma importância que chegue ao seu ouvido. Demonstre interesse, aperte o play e ouça desde o início. Pois percebendo evolução constante, me orgulho de ser parte integrante do exército rumo à consagração. Você duvida? Educated, field nigga, trained in guerrilla warfare, plus equipped with mental hardware. Manifesting organizational skills, cause organizational skills kills more devils than bullets. Pull it, the psychological trigger, and be a real nigga. Happy as a runaway slave in the jungle, the concrete jungle. Here's your scars wearing, here's your arms don't film, but you might die if you bail against the system. Another nigga caught up in the system. So I melt my invisible chains and deviate from the system. No longer shall I be a victim. Dos amadores, Fernando da Silva de Americana StarTech. Queria agradecer meus patrocínios StarTech Skateboard e falar que o evento foi da hora. Uma volta aí do Fernando Mãozinha, né? O grande talento aí do iniciante do interior paulista aí. What it look like, Max Scales. Yeah. What it look like, Max Scales. Mr. Eon. Mighty Most Def. The Mighty Most. The EC Raucous Connection. Coast to coast. The 88 to 99. What? It's on fire tonight. Everything on my side is looking alright. It's the high power original B-boy, traditional raw bass material, Brooklyn individual, true grand imperial. You're hearing on your stereo, transcribed alive the most deaf. Initial, sit back and listen. You ain't in no position to deal with my conditional, mentally and physical strength is indivisible. Pra salva de palmas, galera. 3 primeiros colocados, Amador 2. Foi difícil, mas aí, graças a Deus, consegui ficar em primeiro aí, ó. Quero agradecer Sorocaba. Lot to prove, showing on the deli. I hit that ass till it's smelly, flip the belly. Grab a celly, call my man, she laying ass up. Fingers in the mouth saying I'm silly, but wondering who am I really? The source of life, I'm ass murdering and certified to split your wrists up. Yo, it's a mic brawl, ball your fists up and bring your squad through. One hit click, I never missed you. Yo, I ride the track so ill, I'm getting car sick and pop like arsenic. On stage, I you the target. Claiming you some rap cat, you couldn't dog shit I'm involved with. Hungry ass niggas take caution. Grab your wife plus the merchandise you're flossing. I'm setting booby traps with all the thin lines you've been crossing. I'm like this rap shit clinic for whack epidemics. I got the vaccine to get your act clean, fuck your gimmick.
and that's the way we rock it. The only way to live if you really think about it. All my live niggas got stressed like us. You with the time? You better hit the flesh like us and roll sets like us. Let the cannabis touch. If you're putting out your single, then it better be rough. Cause when I see conduct under Hennessy cups, we gon' build and destruct till the mic blow up. It's like that, dog, throw the spot banging. Trying new positions like every single weekend. Gaming like Knicks in the... Assim, é bem legal ter o apoio da galera, assim, se incentiva mais pra você, assim, é uma firmeza, mano. Ainda mais que faz um tempo que eu não ganho campeonato. Foi style, valeu mesmo. É a minha primeira vez que eu ando assim numa pista de street junto com os caras da bike, assim. A primeira visão foi meio que, né, cabreira, assim, tipo, tem que tomar cuidado pra não trombar, pá. Mas eu achei muito legal e muito bom, e melhor ainda, tomara que todo evento seja assim, por causa que chama muito mais a atenção do público, tá ligado? Os caras andando de skate, dando as manobrinhas técnicas e os caras de bike apavorando. Dando os voos deles, pá, as manobras de street também. Puta, pra mim a primeira impressão ficou tesão pra caralho e o público aprovou. O nível dos obstáculos, você pode ver que hoje em dia superou o que era o passado, é muito perfeito. Manobra técnica com o irmão, savana, perfeito, público agitando com a galera, sonzinho da hora, é isso aí. Eastern Conference is down with us. Stretch Armstrong is down with us. Homeboys in Philly is down with us. Fondle Records is down with us. The king of the beast is down with us. Staying independent is a must. You getting done, 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 done. Anyone who knows the Eon says the same. Anyone who knows the Eon says the same. Anyone who knows the Eon says. Então salve a todos, obstáculos perfeitos, organização legal. Tamo aí, Essência de parabéns, até a próxima, valeu!